Mfowethu emculweni siyakubona umuhle ugezile uyakucebezela ngesikufihla lokho. Siyazibona indondo kusho ukuthi into yakho ihlelekile. Kumele sikuveze phela naloko singasali sikuncoma ungasekho. Uyayibona into enjalo. Lena yokugeza umfowethu kuyazenzakalela. Uyasimazi esakungena nje emanzini sawathinta. Yeah. Uvela ubona sekugezekile ngaphandle ukuthi ubunenhloso yokuthi uyayenza yeah okusho ukuthi nje nakho lokho futhi kuyisibusiso kuyinto esazalwa nayo ukuthi uyabona yeah uphusha kanjani emculweni because mina ngedwa ngikholele ekutheni ikhona ngaleyo ndlela imali ukuthi ngakukhanda uzibe muhle kanje khona yini okunye okwenzayo eceleni mhlambe nawe ufana nomnyovu khona ikhishi onale eceleni cha ukukhona la ngibamba khona okumsebenzi oseceleni nginomlungu mina mangathiwa ngiyafa nje namhlanje ingane zami ziyosala zidla kahle okay ngiyasebenza mfowethu kukhona la ngisebenza khona bese kuba ke yikho ukuthi ke nangapha emculweni angikhohliwe umculo ngoba ngiyafuna ukuthi abantu lento leyabangibeka kuyona bathi mfowethu senzele lento lena angifuni ukuyeka impela kuyona umuntu yethu mfowethu ugcine nokhipha ngiyabona lapha embhalweni kulotshiwe lapho ukuthi 2026 u2026 usaqala sekukhona indondo ugcineni ukukhipha wemfowethu ijonge elisha kahle kahle mfowethu nganje ngomuntu wemlando ngoba indondo lezi if I'm not mistaken beku yiwo lonyaka lo ka2026 kwakuyi 28 zika March okwathi ngey25 zika April ngadedela iEP okusho ukuthi njengamanje inamaviki ayi2 iphumile isihloko sayo sithi uncivilized inengoma isilungu inengoma eziyisihlanu inengoma ezisihlanu kunengoma lapha ethi uncivilized eyitype kube nengoma ethi abasekho kube nengoma ethi ngazalelwe enkanini kube nengoma ethi ngeke ngimiyeke kube nengoma ethi ngixolele nengoma ke ezenza kahle kakhulu nalokho ekufanele ngikubonge kubantu abadlala umculo wami ngiphinde futhi ngiyicelele ukuthi abafowethu abaqhubeke beudlale umculo wami bebuye abafowethu beze kimi bezoncoma noma bezogxeka engicelayo kakhulu kubantu abadlala umculo wami nokuyisifiso ukuthi mangabe begxeka ngendlela ezongakha engavele ethi umuntu nje phunga lenja uyabheda ebese engabe sasho ukuthi ubheda kuphi ngoba kumele mawungakha usho ukuthi hayi la nala awunyathelanga kahle bekumele unyathele kanje hayi uthi ngiyabheda mawuthi ngiyabheda uthini ngalabantu bona bathi lento engiyenzayo bayethi uyayibona le nto leyo injalo mfowethu ngiyabonga kakhulu because nala emaphusheni iyafuneka esikhathini samanje nje ukwazi ukuphumelela ungazange uthi fafa kunjalo inkalo kunjalo muko umculi mfowethu kumaskandi osafisa ukucula kanye naye ofisa nje ukugijima naye ngomene eyodwa uzibone unaye stage umfowethu angeke ngize ngithi mina akekho umculi engingafisi ukuba naye ngoba vele la emculweni since siphume kulento le yama CD sangena kulento lena yama online stores sekuthengiswa ngendlela yokuthi mina mangabe ngiya e-studio kumele ngithathe uphunga lenja ezongisiza ekuthenini angikhuphulele ama viewers so angeke ngithi akekho umculi engingafisa ukusebenza naye kodwa nje ngingabala mfowethu bona omnikezwa yebo ke sengingasebenza naye umfowethu ngubane ngibale oMroza umfowethu kude ngibale oduma kahle abafana banomyalezo emculweni ngibale oSicebi baningi nje mfowethu abaculi engifisa ukuthi ngempela ngelinye lamalanga ngisebenze nabo onto encane omkhaya wami ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga abafowethu beze bezongibamba ngengalo bengikhuphuke mfowethu ikhona imbanga onayo umfowethu ngizothi imbangi ikhona ngizothi ikhona noma ke ngoba ngisho ngithi kune EP engikhiphile njengamanje umfowethu sike sathi nje ukubambana naye impela ke ihluthu kwasho khona ke ukuthi uyabona mangabe uzothi uyadlala egroundini umdlalo webhola kodwa ugcina ubona nje ukuthi udlala wedwa ngithe mangabe ngibona ukuthi hayi umfowethu ngoba
nazi indondo Yeah. nginazo umsebenzi wami kuma online stores uyahamba umfowethu laphana ngizocela ungalifihla igama lakhe uShaka Wodumo umfowamhlungu phansi esikhaleni sebovu njengamanje ngimthatha njengomlandeli wami ngimthatha njengomlandeli wami umfowethu ngoba enginakho mina akukho nokukodwa nakho ngineyindondo mina ezu3 zamanima awards nginama viewers amahle ayi umfowethu ngigcine ngibona ukuthi ngidlala ngedwa vele ngavele ngamiyeka so kulomsebenzi nje omusha ayi ngimiyekile umfowethu ngoba ngibonile ukuthi ngidlala ngedwa umdlala awukho yabona awumadodana so kuyothi kwakuyishayisa ke nje okunye kodwa umfowethu la emculweni kuye kufuna ngathi ngempela ungadlala nomuntu ozokudlalisa ungadlala nomuntu ozokudlalisa hayi ushaya umuntu eselele phansi hayi yabona webhodi